Anya laki din! Amom Marites, agkasarmat gaya mo ni Ludain, akaklase tayo di high school tayo. Kasta ka de, ay kat nasaya at nga rod ano kasta, kat kaano kanungay. Inton may alawas ka now. Kasta ya, kat mapantantuan. Ay wana, saan amabalin saan ta amapan? What dayjay ko naman. Wen mirang, mapanta talaga. Isaganak jay kadakkelan nga kubag ijay balay mi. Aniya? Una, punwak to dayjay iti watwat. Tay man aglaplapusanan kumakat. Unay kan Marites, ipakat mo manan day ta kinalaing mo, no maipapan iti palanay. Una, apay kapoy. Makapaulit ti rupa di asawa ni Ludin. Ha? Apay akat katawaam. Anya ko ma, di nakakatkatawa. Nagpintas ni Ludin. Ngumni, kita man tilang at asawa na. Kaslaim pasikig a kaldero. Unay kan Marites. Ay, sapay nagpiksaray ta katawam. Nakababain ka dagiti tattao. Nala, sana bale. Tanakapangantamutin. Agawit lang. Saan ta ka din nga agbuya iti pasalada? Saan? Agawit takit din. Ay, jak malakdan ang katawan umakit-kitak di asawa ni Ludin. Ay na, makapaulit. Aniya? Nay, wat mo't day taimot mo, Marites. Ah, ay wala na. Napan kami nakipangan ijay ayan ti kasar. Kasta ka day. Ayun gaya, Marites. Madamag kumanken ka. Ah, anya day tanana. Madlaw ko nga men kat agkakalay sa dagiti kabats ma. Ngamsi ka kat awan pay. Apay, awan ka di pay kaayan ayat ma. Ni nanamat. Kunaklakit din no anya day tadamagan nyo. Ay na, awan pa'y nana. Ado matagiti lalaki agdat-daton kanya. Ngam anya. Pampanunutak ngamin ti kanayon nga ibagaday di apong mi. At ti kanu lalaki anasingpet. Adda siding iti mabagbagi da. Anya. Wuna na. Iso akas jay ti lalaki akayat ko. Ti adda siding iti mabagbagi na. Anya. Ay sus. Pagsasauladay taasaan nga umno, Marites. Saan nana? Pudno ti imbagaday di apong ko. Marites, talaga ka ding awan tinamnamakken ka? Ay na, pasensya kan Darwin. Ngam saan akasken ka ti lalaki akayat ko. Ha? Pasensya kan kat sapay lang ko mata saan kan nga agsubsublipay dito'y balay mi. Ang sikat ti babae nga ay ayatek. Amom day ta sipud pay. Saan ayaan nalawag ti imbaga? Asaan akasken ka ti lalaki akayat ko. Marites. Ala, pumanaw kan. Kat pang nga asim, ta saan kan nga agsubsubli. Anya, kasta ti imbagam kini Darwin, Marites. Wan, imbagak asaan akasken kwa na ti lalaki akayat ko. Unay kan, nagsingpot ni Darwin. Nataer, kan ada natalgad at trabaho na. Anya pa'y laang ti sa pulong kan kwa na. Jak nga rod kayat. Kas iti kanayon a pagsasauday di apong ko, at ti lalaki anasingpet, kat adda siding iti mabagbagi da. Anya, kayat mo asawan, masapol nga dasiding na. Katuan Ay na, pagsasaula day ta saan nga umno. Alangan kit di mat. Asaludsudem pa'y nga umuna jay lalaki. No adasiding iti mabagbagi na. Katuan Unay kan, jak amukan ka, Marites. Patpatsem launa dita pagsasauday di apong mo. Asaan mat nga umnaw. Kasta ti
iti imbaga ni Marites king ka. Wen, masapol ka no ati lalaki apakiasawaan na. Ket ti adda siding iti mabagbagi na. Ket kunak mat, alangan mat, ano adda agdaton ken ka. Ket saludsodem pay nga umuna, no adda siding iti mabagbagi na. Kahit anya ko na ngay. Ket wen ka no nga raud. Ay nagturuday, no bilang lang. Hina, hapaw ni Marites. Mabaakad lang aroday. Patpatsin na pay lang, dagiti pagsasaw, day di apong na. Wen nga raud. Ison sa lang ang tinabatbati a babae dito'y lugar tayo nga awan asawa na. Ket anya nga rod ngay. Bare nga, no makabirok to iti lalaki, nga dasideng iti mabagbagi na. Nay, si kamagayam ti masabat ko darway. Nabartag kamay. Awan tata. Nagsakit tinagam ko. Nasakit talaga. Anya ti kayat mo asaway. Pinainak ni Marites. Sapay kurso na dakta jay di pay. Anya, Diyan mo ano anya ti kurang kanyak. kayat mo ka di amamuan no, anya ti kurang king ka. Anya nga tata. Siding. Anya, siding ko na yo. Wen, ngamen, ti kayat ni Marites, ti lalaki ka na, nga dasiding iti mabagbagi na. Anya? Iso ka no ngamen, ti pagsasao, day di apong na. At ti lalaki ka no anasing pait, jay adda ka no siding na. Damat siding ko. Wen, di tamit ropam jayan na. Ti kayat na, jay siding, ijay baba. Anya? Masaya ta nasabat kami rang. O, si kamat gahayam, Darwin. Uy, madamag ko lang man. Naku na ngamin ni Tata Pio. At lalaki kano akayat ni Marites. Katay kano adda siding na. Ha? Anya tikat na asawon iti dayta? Ay na, pasensya ka kuman ay tigayim ka, o Darwin. At dala ngamin pagsasaod ay di apong na. Ngaging gaita, kat isulat ta, tipatpatyan na. Anya? Di kayat na kanaw. Jay lalaki, nga ada siding na iti mabagbagi na. Kaputa sigon iti day di apong na, iso kanaw, ti lalaki anasingpag. Una yan? Pagsasao, asaan nga no. Mabayam, kasaritak taw, tigayim ko. Sino nga raw ti kayat mo? Hindi mo kayat ni Darwin na parakan ka, Marites. Addan to ah. Anya nga addan tulat ta, nga ibagbagamat. Hoy, manutawan mo, 35 mo, danga. Apay ko madanagan ka. Jak tupay madanagan. Madanagan ka. Anya? No adda-agdaton kanyak alalaki, kat adda siding iti mabagbagi na, ay kataklo na ka. Unay kan, kaanong tupay day ta mapasamak? Ay na, siyak pa yan, nagayim mo, ti madanagan kan ka. Ay na, don't worry ka di mirang. Addan to ti lalaki ang masaraka. Tay adda siding iti mabagbagi na. Anya, agkalay sa da Kenneth kan mirasol ko na mirang. One friend, agkalay sadan. Ngamin, masikugan ni Mirasol. Kasta, ay kat mapantanto manen makiwat-wat ano bilang laan. Wat-wat ko naman. Katuan, ay na, sana ula talaga. Sapay la ko ma, tag-propose mo ni Melvin kaniya. Anya? Apay sika, saan ka di makarik na? Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay na, ti kayat ko asawan, maadaan ka kumamutan, iti kaayan-ayat. Saan aday tati parikot ko iti biyag, mirang? Anya, kadno 35 mon? Anya ko ma, uray pa'y dumano nak iti 40, no awan pa'y ti lalaki anatumpunga, nga dasiding iti mabagbagi na. Awan na, makaas-asawa mo't ang. Anya?
ko? Uwen Marites. At iti sabong parakin ka. Sakay la ko mata magustuhan. Ay, imbagak matkan ka. Asaan kan nga agsubsublipay dito'y balay? Ngamin, saan ka kayat? Anya? Saan ka di analawag timbagak idikan ka? Awan mariknak apanagayat kan ka. Maawatam. Ha? Ay naawanin ti adupay akwa. Anya yati kurang kanya. Apay asan nak akaya. Ha? Ibagam ko ma. Iti kasta amok mo't Apay, adda ka di siding mo? Ah. Ti kayat ko asawan, siding iti mabagbagim. Ha? No adda, amangan no adda namnamam kanya. Ngam no awan, pumanaw kan. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, may ko baraw. Ha? Ay, uwen na. Apay ngay, kaskalanalpay amarunggay. Ay, naggapuwak ngamin ni Ayanda Marites. Sarong karak ko ma. Ay, di nakmut kayat. Apay, siguro, awan ngamin siding iti mabagbagim anya, iso adi nakakayat. Kita ni Darwin, pinaay na. Ngamin, adda siding na. Ngam, iti matayan ti rupa na. Saan kano nga iti baba? Nana? Kasjay kano ti lalaki akayat ni Marites kay. Ngam, apay ka no, nana. Apay ang masapol nga dasiding iti mabagbagi. Ay, mariribukan akman iti dayta. No, anya nga ta, iti koneksyon na, iti panagbiag na. Kastoy na'y ngamin. Day di apong naabakat, iso kano timbagana. Ti lalaki kano anasingpad, ket adda siding ti mabagbagi na. Anya? Pagsasaaw asaan nga no. Nga isulat tamat ti patpatyon da ya Marites. Ay, danda nilang aruden mabaakan. Nga magpili-pili pay lang iti lalaki. Ay na, masaya at nagranata, Marites. Tata, Apay, aging gakadita. Awan pa'y panggap mo, makiasawa. ni tatamot. Kunaklakit din no anya ti ibagayo. Day tamot gayam as asawa. Kitwain, dandanikan nga 40. Ngam awan pa'y kayan ayat mo. Ibero kan nakman nga ron, tata. Nga masapul atay lalaki nga... kwa? Lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Kasta ka day. Ni, amoy mo, tata. Ay na, Marites. Lipat mo, day ta pagsasao. Wasaan nga umumnaw. Ay, sos. Day talaki din na pagsasao ti makagapaw. Mabaakan ka. Ayawan mo. Adan tulat ta ka di, tata. Anya lakit din. Danag yun, aya. Anya ti kunam, agkalay sa kayo matan, iti kaayan ayat mo? Wan, kinapudno na, nagsasarita dagiti nagsinumbangir a pamilyami. Kasta? Ay, sana all. Sana all. Makiasawa ka mo't gaminan. Uray makiasawa kay amin, iti kaanuman sa anak to nga umapal. Aho, kunam la dayta. Pagbabawyam to dayta nga imbagam kunak tumat. Mabaakan ka la. Anya ko ma. Uray mabaakan na ka. Basta ti kayat ko alalaki, tay adda siding na iti mabagbagi na. Una yan dayta siding. Kaano kanto pa makasarak iti lalaki akasta. No saan kumaana kababain? Amin alalaki nga aglabas. Sa ludsudam no da siding da iti akin baba. Iti kasta, ammom. Ay, si kakit dimot mirang. Tila sasawab. Ay na, nagkalaysan ni Mirang agay mo, Marites. Si Kangay Maut, ha? Apay, aging gakadita,
Awan pa'y panggap mo ang makiasawa. Awan pa'y na ana. Awan pa'y met na sarakak alalaki nga dasiding na. Anya, ay unay kan balasang ko. Iti ka man, saan ka makasarak iti lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Malaksid nutunggal lalaki kat saludsudam no dasiding na. Angam saan mat amabalain gaputan na kababain. So apangasim ko ma. Lipatam day ta pagsasao asaan nga umumnaw. At dayamot kasta. Ay na Marites, mabaakan kan abalasang no kasta. Oh, itaman pa'y akas sa tilangam, Marites. Kasla naunag ti pampanunutam. Kuang amin, friend. Pampanunutak lang amin. Naamiris ko, apod no dagiti imbagbagam idi kanya. Kan, saan lang asika? Ha? Anyat kahit mo asawan? Ako asaan ko kumaatinakdaran ti pagsasao, asaan nga no day di apong ko abakot. Ha? Manipod na ki asawa ka, nga awanan kadkadwak. Naamiris ko ahusto kayo. Aday ta. Naamiris mon, nga awan sir-sir biday ta pagsasao. Anya kita masapol, nga dasiding na iti mabagbagi na. Tapno masigurado manasingpat. Awan tikas jay, Marites! Awan! Ay, pagbababaw yak ti saan ko apanangaklon kini Darwin, friend. Wano ni Miko. Pasig daan nagsisingpot at tao. Basol mo Isu ano adan tumananagdaton ken ka. Pangaasim, taikam kuman itinamnama. Iti kasta, saan ka mabakan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.